Tela pernah ke result jong kami kalian but not is barok kawai jong ka GDS online. Tematan petai pi kuno bapin cek karteng jong pi. Tapi lihat jauh Chrome nang sta type GDS result dan GDS online. Tapi lah type kini ke page yang sawan. Tesa klik untuk apply online. Kan sawan kini official website jong ka Indian Post Ministry of Communication. Idon ki hane ki result ki jong kira la jadi skar ban tape atau notice dur kodan ki notification dan dapila I klik to notice kan sawan kan download desa klik hane download ndak ada download atas page ki jelayu ta ki ngata division ayu ta ki ngati ki BO ayu branch post office te check karteng ke jong pi asi dan apa yang coba kita apply syakam Mizoram dan nakalan bila page tapi akan meminta in page direct syaka jela jongi jela Meghalaya ya ada cepok ya cepok Arunachal Pradesh ter ya minta ngil apa ke Jela Meghalaya minta page ini Jela Meghalaya nang tak kasawan ke Shillong Amlare GDS BPM SC tangkawi ke post kini lagi ID jong pi ki number ke jong pi per bi apply ki pang ne penting ke jong pi tiangkin bokir yang pi barok ki para samla ki bala cajit akan ke post tiu boleh nak kerku kedok ipi ikam ki jam jong pi Kublai Shibun perlok ya kencing pet ke jong pi ke channel chonga ngakarwen bakan yo jing matoi Shibun ya pi baro ki bapet te bapet yo Shibun ki video lan ya kena video pangapen mi sembahaban like share subscribe wa wan klik bat press tu yo bell icon kadang permi ki video pinsa wan ka mobile ke jong pi nama ang permi kenang kan ke video chonga kawi pakoi nak bata ke jing matoi jong pi baro kawi so ba wat klik subscribe ya ke channel ke jonga Kublai Shibun Kublai Syajar nu is penduk pada kawi video